Kalumpung Ilaka Football, bala pelong da Kariboy District Sport Association, kabala tibru kum Kariboy League Football Championship aja kaknai. Kalanang ya cak-cak, haki arteri ki zone, ki bakuntop ia ka nongpok zone, bat ia ka bohoi rembong zone. Mentah kasngi, lalak ban sakipat, saya ka jing peli perda, ia ka umsning zone, ia ka balawan berpeli perda, da uba Ivan Lum, Marbanyang, ubade uko chairman, katanat fishery, Government of Meghalaya, kum ukong san. Ya kan Kalumpung Ilakai Football joko umsning zone la pelongru hakamadani ilakai jangka snong nongjeri Ribuai District hakabalawan berpesit persengan hakan sengi peli perda da uba RB Shadap presiden ke RB DSA uba RR Kensai Makodo founder ke RB DSA kinongkit kam ke snong nongjeri lembak kinongkit kam ke football committee nadu uba pul nongrum kumu chairman lembat kiwe kumbala kedo hakan sengi ki kenhun ki balapoy yesimbenta hakan Kariboy League kilakot syaka khandai pusantri ki kenhun ki balai simenta haki sautri ki zone ki pakentup nadu kanompok zone bohoi rembok zone ka umsning zone bat ka mahuti zone hakane ka sengi bala pli perda ya ka umsning zone nasa khiru ya ka jing khun ka baitenat hakane ka sengi pli perda ka balai khun hapeneng ka kenhun joka mautari sport club persya ya ka kenhun jong ka nongka kane ka jing khun ka lolong sisa ka bai khaj bormet bha badru ka baitenat da ka jing tristom jong kirang ilakai na baru ar kenhun Nreitat aduk banakut no kapor jong boro arkala kamau teri kalala sendon melong kum kanong job nak papelim no ya kanong ka dan laiku lakawei. Ya mung tigra. Slow. Bat kane kade gasin kabalai kabangi pli ka zone hang ha umsning hakane kepada nongjeri bat min sapli pade ya ka zone ka basau haka khanyo tarik haka madan kedo hati kade ka zone mawati te ngidon baro hapo jong kane ka ribali hadu mentra gidon kumba khandai pusan kali gitim kibaya simenta hakane ka zone gidon ar punyo kali bat haki hakazun jong kene ka mawati ka bansawan kinjang don ya ki bangi dang chna menta ya ka fixture ro gidan namni sharman jo kene ka habang apet bat habang ale shaki jingile ka football bang yo ban le ban krem hande ban don lam kam jo kham ikot bakin don ki ramba ki badu ki wani ka dong ka than ki jopi ngala banong rukum ki long kapa nama rabalet haki football ki penia ki samla bat ki dei kita ki baydon dunta haka sport ndre ma i yang ni ka ai bin sim yang anen ko ban i ba habadon ki long kapa ka don ru ka kerman ya galawe jopi ki kul samla haba pinire haba pishim ya ka ne ka benta haka jile ka football Anam sim yo ko bobon ngaskalo ba banentong ngaskalo na kuble yi pilang baro ba kamta yai ba arwi sharap ubre sharman habala phone yana long bagini dorkat agani ko po nam sim la kantat ba ngalaw yi ngan toy agani ko si ba manta ba de dorkat batti baniyo baniya sakilan ya agani ko li agani ko si ba yo ba prim dasi pi kon kino eleka wat kini ki artli ki tim ki bamenta ba pidan nani kaji yelam nanti je mereka panat nak makala we win through the fair play but angni ha ka RBSA kong ka boto juga kalau higher and higher
Kia pansil tu ia kini kongkino elekai. Kamkut tanggo belang banwan hakam madan long jiri. Kamkut tanggo piong menelekai yang kini ke distrik Riboy. Dah kebawa buram ia dia suruh mentai lapan kemar bahkan national game kan wan hak jela ke sini. Ai kinwan ki tim ki banabar. Mereka berkongsan ke tim ke jopi ke berpidan gelo. Ei ke boleh ai ke sap katalan ye pi. Penpau. Wat ong bakat petang yang ini ke mana nong je. Wat ong bakat petang ke distrik. Pinyo ban mikma. Haki state level. Wat haki national level. Namar di i bagan ke Riboy. Kalau kawai neki jaga kumbal keren gini ki lokpa. Bakalong ke baskaiso. Bat kami sisa nang ni Riboy. Kiai ki kubor nagaleng ke sport. Bakilang mi syakma. Nrei ni bang sutu pa. Kontino yeleka. Bangadon balong yepi hakilai kali ki benda. Kawan kong dong kajing kot jikia. Maka do brio don ya kajing kot jikia. Pinumla aban yeleka kani ngamada. Pinumla aban yele full time do. Namar gidan kam ya kajing kot jikia. Ha kajing im jingi ki brio. Bat ha gidan kam ya kajing kot jikia. Kam tam ya pikino yeleka ngako abana. Nya bang kiar ni kijing di kijing bang si basio. Hakini si bang mentah. Ban penjat ia kejengkot kejengit. Hamtam ngabe bidang kebensir. Ban long sisa kita ki long ileka. Nado kat bensir kejongpi. Kumo pitrang kemawa kasport kali gawe. Kabakan tiu ye pi om dei batang tala de kuliah mengiwat kam yum kam. De kemau ini si bamata kasport kana. Ban wara ye pi ban aikam ban aija. Namar kini si monta tang de ki player ki babel. Layo ban rumah ki department. Nama ki department ki dan ki intar office ki wa nang ni Riboy jombe